Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. I pozdrav svima ljudi, ovdje je vaš brat Sandro. Ljudi, izašla je sezona 6 u Fortnite. Znači to je bio sine hype. Kad je izašla, znači bio je hype teški, znači. Pa sam odlučio da malo istražimo mapu. Da vidimo šta su to novo dodali u Fortnite. Da prokomentarišemo, da vidimo kako sranje novo dodali. Ili nešto dobro dodali. Pa hajmo da počnemo. Znači ja sam ovo snimio unaprijed, ja samo sad komentarišem bukvalno gameplay. Tako da nemojte pitat, Sandro, što ste ruke ovdje, a krećeš se. Kao što vidite, prvo kad otvorimo mapu, šta vam bode oči? Novo ostrvo, da. Znači na Loot Lake gdje je bila ona kuća, oni su sad napravili ostrvo koje leti. Pogledajte kako moćno izgleda, znači. Ovo je znači prebolesno, gledaj ovo, sine. I kad sletite na ostrvo, naravno, imate ono, da pokupite neke stvari, otvoramo čest, op, MKara. Dalje me zanimalo šta se može desiti kada skočite s ovog ostrva, da li ćete poginuti ili šta. Međutim, letiš, sine, znači, ode čovjek do Boga. I onda sam dole vidio ovu rupu ljubičastu i bio sam u fazonu, a da li se može ući dole, ajde da vidim. Aha, malo sutra možeš. Samo te onako odbaci, kaj je mrš odavde. Da, uglavnom, oko imate neke vodopade male i ovo, znači, ostrovo premoćno izgleda, pazi ovo. I onda sad ne bi bio Sandro da proba još jednom, op, malo sutra, mobak, mrš odavde. Znači ne možete ući u rupu. Međutim, ja sam konto napravimo poseban video gdje ćemo ja i moji prijatelji koji igraju Fortnite da probamo uzeti, da gličujemo, da uđemo u tu rupu. Ako biste željeli video da gledate kako ćemo mi pokušati gličati, znači igricu, opalite like, znači lupe like, ovako, znači razumiješ. Dalje što sam vidio na mapi jeste da su ovdje napravili neki kastel, nešto, pa ajmo da istražimo. Kao što vidite, ja sam skrenuo penjati i ovaj kastel izgleda premoćno, znači pas koliko brutalno izgleda. Iskreno, bolje je ovo nego da su nam ostavili neka brda samo, znači ovo je ekstra što su dodali. Znači iz ove perspektive, sine, pazi ovo je. Malo sam odlučio da istražim kastel, da vidimo šta se tu nalazi, znači ono klasika, ono naći tu nekih itema, mislim logično. I ovdje sam se popeo na onaj jedan toranj, da vidimo pogled i ono ostrvo sa ovoga. Izgleda prebrutalno, znači pazi ovo, sine. Onda dalje u Fatal Fields su dodali neku pšenicu, kukuruze, šta već na mapi. I onda sam odlučio da vidim da li možemo ući u kukuruze i možemo, znači pazi ovo. Možeš istraživati, sakrivaš te ono fazon, ali u isto vrijeme pored toga možeš i da rušiš ove kukuruze, znači dobijaš drvo, što je ono okej. I možete naći item u kukuruzima, što je najjača stvar. I onda onak budeš sezon kao hop hop, evo be, hop. I kao što vidite, našao sam shield ovdje, da. I onda još u onim dijelovima gdje je bila ona kao oslabljena gravitacija, tog više nema i dodali su nešto, znači prejako. Pogledajte sad ovo, imate znači ove blokove male koje kada kao pojedete ili šta već, postavite nevidljivi. I čak možete onako malo da skačete, da se, znate ono, proletite na ovo, I onda kada ste u gameu možete iskočiti pred ljude, ono, u fazon budete, ono, snikujete se, ono, wow! Tako da, otprilike to su neki update u sezoni 6. Ja sam zato da mi odigramo još koji game u sezoni 6, da vidimo da li Sandro može dobiti svoj prvi win u sezoni 6. Evo nas ljudi, idemo da vinamo game, znači, ićemo ljudi ovdje na ovo brdo. Ja ovdje ne znam što, ali obožavam ići tu, pa ono, šta boli briga, idemo tamo. Ne znam zašto, ali izgledam da ću biti jedini ovdje. Op, nije, čuo sam nekoga. Znači, bit će fight. Evo ga, našli smo šotku MKar, to je top za nas, opa. Može još bolja je ova šotka, lagano. Opa, sine, ovo je srad, idemo vidat game sad. Znači sad, sine, kad naiđe na kad mu spucam ovo u šupak, znači, bukvalno piše da ide 60 FPS-a, a men frame dropa, ja ne razumijem ovo, znači. Razbić kompjuter, znači, mrš, daj mi 60 FPS-a, bolan. I daj mi, to može AVP, tako je, Roki. I ovo ćemo uzeti. A jesmo se full ljudi opremili, ode ček do Boga. Znači ovo je prejebeno. Sad ćemo vidjeti game, hoćemo 100% ljudi. Izazivam Nugata 1 na 1 ako smije ono. Šijom. Džagi! Tako je! Dobro smo Džagija. Interesantno je to, eno ga, tebe tražim da ne moram hodat po sata.
Opa, gdje ćemo? Ček. Opet ga gore se fajta i nešto. Šta se gore dešava? Ajmo pogin, braća, ajmo vi šta se dešava. Znam se uđem gore. Pobije mi sviju. Tag life. Op. Kuca tamo ovdje. Opa, hitanje momak, znači lezi dole. Lezi dole. Gle što ovdje itema, ljudi. Ovdje niko nije bio 2 dana si da ostaje bank check sve, men. Ejoj, uspio mi je pobjeći. Uzet ćemo ovo. Leti, ajmo, braća, ajmo. Ja sam na vrhu svijeta! Ništa, ljudi, aj čekat ovdje, pa dok on ne dođete. Ja čujem kao da je on ovdje, ne znam zašto. Ali tako se čuje. Zađi više! Dođi vam! Gled. Op! Opa, Rocky, pa ti bi malo fajta, a? Štura! To, tako je! Umri! Ovo je bilo napeto, još mi je malo, FPS mi je dosta loš. To mi je najveći problem. I onda ja ne mogu da funkcionišem kako treba, razumiješ? On je low. Ja idem na njega. Pa šta se desi? Nemoj srat! Nemoj srat, joj! Ajde, to, bravo, ne ga je ubio, sam neki je njega ubio. Ništa ljudi, 3. ili 4. sam, nisam siguran. Uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, ja sam da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!